ini kawalan doni nangge nyoke jinjok kebetulan kurang. Dan yang lain jadi itu sini dan ini parti hak area hak nasional konstitusi. Dan yang paling Islam dengan hak saya wedding di rumah ini dan sentral body dari Bapak Presiden Ima Alam Tridha. Pada video ini Bapati Hendri Duta Nagaliang Jom kali di negara satu kali iman kawan keren. Kepulis kami Hanni apa walang buat hendai kita mengenai di ada ke stronghold jom Bapati di lom buat ke stronghold jom Bapati UDP. Ha kawan. Apa yang Hanni apa walang mengenai di Kibun, Kikur, Kijat, Lindo Kinsi, buat Kikur, Kijat. Warzri, barhami apa yang ande musuhnya musuhan cukup le maflar ini debla kurtuk balahi na kur warzri mention tu jana kita tu jana kali kesol, ini barang yang same pengalaman pembangi kita warzri, ya kali semua kanam job namni na bawalang la job lupa. Ane kaporu apa yang ini? Ano ibi kani gasnong kabay tanan kani gasnong bigibrir yubur batibri tiblay gasnong kabayen bay haganong rim kinale kumno ipalba jone kathan siem bagilaray hilara tagra honni opor no ibi yone sibre gadon voting EVM electronic voting machine ba hakini kisni bu ba positif nanciem ne galar ga kabu berpetip yepi kene ba apo ga voting machine menta ye kabur je gitammen labur ba dapat ba ka khubor bangila yo jor na babun ki area ne di polling station jab soyo agency yang ga nam job jab babur ki bur dapat ne ki bur semen dei jong kapati UDP ba ka khubor bayo ne kini ki bio ki bale keleng barle bar jarap lang nagalia ga election commission kiong ba ka voting machine la pani da kadur kalong gunne nga safa aman ki group bad aman lagi ki nagalia ki badan hantu ko group sai phalang ki WhatsApp group ba pair pani ni kadur ba kertem jama kadai ha ka ba number banrio kabuning kong gaya lagajong hendre ke number gajong kadai bahanrio nomor kadai mga bakado profile ya ka nomination paper tagraw no ipi henne ka number hendrio ngano ipi kadai ka kerteng gajong hapreng gadur gajong bar hasai gadur jong kabom ngano ipi kumniru ka kerteng jogini babon jogini sangut ke thamlin ko Hendra kerteng kajanga sinsar gopar roy lindo thaba ka kerteng ka bajrong tam bangange ka sipau tere ka khalai tere gru kande ka buot ka babun tam ru ha kabam ani gopar nasawi habangi ki pai ba ki wan sini Hendra ka jingkran jagi babun ki we giliang kiong hana ba sini ke area walang umdan briusu ai maki bat keno andre keno ya pi ni ki pai ba dum sayong ni de ki basta kapte bahamangi ya kam election hanni paso yang potensi bani giwe bawan mancipin thamis ka sipor apo ka constituency ke jomi bat hep de mangi ki trai snong ki trai constituency dene Kada habang ayen ngene kano ipi iyo ko khubor minta RC lai si bolong meeting hante po wolikut nagaliam jo party NPP kiyo hana ba ki mulong meeting hante polling khoi kiyo hana ka party UDP kala kirnut iki pajba nong ning khoi chatte se wolikut bangi nagaliam jo party jo ki mur panjala election ki myo asyo panjala election iki bri jo ning khoi Yapi umde bangi kit umde bagi bos bagi bu bangi hendre ki pai ba bai ki don ki nong krishan ki ana kin nyawa hi na ka bos ladon gumba kharwe kharasli ki bos ki lawai maki
nganong ye pi da kim don kata kamen sim ban kersan ya bapuk ban kersan ya parti UDP kinung kiure atau bos Kuaman kerjaan ini tak ada kisawan bertunjuru kini nakaliang way party abagi gini ke bos bagi kiyo na polling koy berwan sebuah walikut kila thang yang lupa kakuboru kalong kumni hante po mulai teng kimon long meeting minta kasgi hante ke meeting area Henry nagwe kaliang ke party bapersya yengi kila syapti yang kiyo hanaba lasya yengi pelong meeting hante po mulai teng nakaliang jong bapuk nakaliang jong parti UDP kisah kindur di kipai ba jong tinggi shani si area walang takadaw lapit sange na meeting ke joki meeting area ke joki kabang ani ngapong na yapi bagini giwe giliang kila supin thame dagi we kikam dagi niya mo fair minta ke kenti kimla le issue Henry kano yapi ngapet yu candidate jom ke parti ke balai persya ini yang kuat banjir terteng nomor hani ke report elap election berkentho yeno hari kena pindah kalian jom we candidate balai persya ini gai udon syadin nama lagi kam balai ulong hak kilang akhmat kini ke MLA ne ke minister ne ke menteri jom ke parti NPP takara mai kumbiale election ni kiwe Henry je belum confidence hono lagi pe parti UDP ke jongi kiwan macam Henry kita bi laga jom kaburam bagi bor baik ke syong baik hau baik ba jom ke soyong konstitusi Henry nakaliang jom parti NPP daki menteri pada chief minister jom parti umbang akan tho mo Henry ki member jom parti ki menteri ki let batken bas election ki let ban rungi ki trai borba leyu hadu kanini kata hari ki jikeli ka bakra hatu umdon si to candidate menteri hi laga jom kakam umdon se kita gino get kam manle hi menteri gani kam election apo soy constituency one pen bi chene jabo than ge jongi ki one man la ki area ki one lang man la ki shnong man pen bi jengi ki ong ba kin one data kabor ba ki kira na sarkar par kunjuru ki pen shaping ki pen mai ki priu ki jongi da ki kam mo pher bagi persepti ini kepriu jengi baki kinai kersan syu yang parti UDP ini kepriu ke jongi ke balik ke bapani kador syaki ki larat ya sutu bud lupa bagi takana itu ki badi ibur ki rurang ba kidan ru ke anur layu balayo so ikwa bagi te ki bagi liang balayo kam sarkar ki seperti tanggadur Henry kemensim baik kedan bat imahe bat penjuru parti UDP bat habis bako kabang masih itu pi kata nomor balai masih itu ba nakaliang jam di parti balai persya ini candidate nak we kaliang umlong confidential ya kata Henry nakaliang kajongi ni ko mga hane ngari ban scam channel di haba gi paiba kia thrang haba ki jid upurtang ki jid upari di jang parti ba yano iman ban pha sate sepo assembly Henry da bimlong confident ni nal di ki paiba ki pipe na rote ni dal di yal di takara haba ngayem ni ngakren bet ya gajing sisa de bimlong confident nal di kom ta kene di hande apa no ya biru Habunya kileng yule si kinong kini kinong walang kilong kami kibaran ni po walang yule si kibat poi se we galiam ki meeting ko poi hande kibador imbe national awan keren sepang ni kubor pertip ya biru hanne po soyo konstitusi don nyotli ki area hanne po soyo konstitusi aswari kubor ya si parti begitu parti kinang ter kandai itu bawa parti don nyotli ki area hanne apo soyo konstitusi na kini ki nyotli ki area nong ipi baro nyotli ki area kidai ki jongi kidai tu parti UDP aba kamrung jeli son dia kidon sa ki primary unit ki bokhot ka polling station ke jaga li thabo na kini ki sa pusau tli ki polling station ki badon napo soyo constituency nganong ye phi de ko bakop de to we galiak persya yangi ninaya ki south ne sandli ki polling station Henry live gundai tli ki polling station ki degi jo party unity
ha kabom sakadang noi phi ban kren bun ngam kwa ban kren hengre noi phi pai ba jong ka so yong ko si ki la de bran noi phi ni la sang ya ta sni bangi lik thap ya ka bu ha ka shipho tere hengre noi phi katma min de ban khensting ni de ban trestom tum ta kisipai ke balitur se katma kini balong prepare tuk tin tharang ke yang sagrami haptre sito menta o mangi ipai ba kani kiwan man la meeting Andre ni mangi klan ni bon Andre ngin de ban ngim de ban testing Andre gi ban trestom arsha hadu ka sipotre kibun ki jaka man la kishnam menta nagaleng jo party UDP kinong kitkam jo party UDP kilong kme kilong ni yang ste man la kishnam man la kisop unit menta kla panya ka koi ka style baki yang mangin ya lumno man la kitliwi unde man se man ni long ye man la kishnam iwe na artli ki ye nagaleng kilong kme si ye nagaleng jo lok pa si ye nagaleng jo samla si kenya lum bat kinya syang kinya disha banya pelupor haduk harar si beji arbaji menmit naman lagi wan tu kimas yang ban pa ban penbia jangi kilet haman ni triyen jiwe kin sai bagaye dalam patli kata ni gawe ka idea bangan kalian juga bangayo so bangayo ko buat kalau kumta ni giwe kilian kelas lang le kumta ni parti UDP jangi nomor kelas kembalat kim kwa super sakma ki kwa tli kum gani gasur ban lepet sha police station ka shpautrek ban thap ni gabut ha ka parti UDP ha ka symbol jaga bom ban ha khalai trek nginya risa nginya sha deine hane ka pora maye ngeru geleng anoi ping elek ben kerba selection nakaliam jai pakna emiru amazing mo ibalek geleng elek ngayap election nakaliam jo kini ngok kam jo party ibun ki campaigners ke bale man kerba se election anoi bi kini klatre bar klakran hi ye ki kam ki bersa ki babun henre ni yen be hawe kanong rem bar kanong rem jo party UDP bar ke party Troyeri bar ke party Rilu Najong Jungi United Democratic Party haba yang ni aporu noi bi kanong rem bangi yang be ade be ban pet ya ka constituency bar keren namta kalawai kari bar ke jaj beri bejongi ha kabom hani opora mayem rikan lang wi mahe nomor bersua orang ni mahe ano epi nilai discuss board ki kamadi badla juk pakhat wa ayu ki mat ki pakhat bhata banyakan banyak election berkunju anda adalah job ayu ta ki mat ban perwandur ban keren apo assembly ban le namta ki kam go bha namta roi ke pa berkunju ki kam ki babur ki bha apo constituency ru apo kajala i berowai bani mahe e juang hi bai kwa pelatan ya konstitusi bahkan biang lut nadu ki surap ki babiang nadu pan biang lut ki umbam umdi ki babiang berkunjur ki boarding light ki babiang ban khenyi ta ki sub center ki hospital ki babiang ki school ru kumno ki pan biang jaga education system apo soyom ban upgrade ki lower primary school ki apo primary school berkunjur ki secondary ban ki colleges repair hane apo constituency sakada yang lakten bun ha banyalai discuss da kumtai kumi through oi thui ma he bat kumi thram he klade ke kamram jonga ban pendep lut ya ka sakada ha bagaye meneru ano epi kimat ki bai kwa ban keren apo assembly bat ki bun ki kam ma he thrang bala shad la jo yom por le mai la jukren bun ik ki mat yom masakren hande ke jing khat no bajungi hande ka dei ka benta pada minta lami ma hande ke kamram jonga ban keren ban yasa namta ki nong soyong bat namta kari berkacau berhir imat ki bai stress wahai mahe kadai be chapang ka ILP chapang gani ka roster recruitment system ki wang ka roster policy hani ki samla ki bun hani ki phai khamat bat ki juwan hi shanga ban kren bonwara ki memorandum banang bapo plasha de pijok to si yang be da pidon nak sarkar ne pimdon nak sarkar de dot oi uliang bade nak ju ke parti ru namta ka jai ben ri bapo keren be chapangani ka roster policy bat ngala kular banta ba ngan yang be de pi ben job ya yang ta kamende ha ka khalai trek ngan no khen dia no ya no hapo assembly namta jong phi ki samla namta jong phi galoi gari ka jai ben ri ngan keren be namta ka ni ka roster policy
kumjo ane rapor na ipi bor gimat mi dukren bat kawai ba kamso prem kade chapanga UCC ru ane bor na ko walang kiri gibri kiba kodon na kabalang kane ka UCC ru hapkrem hindiak namar UNSC ki bono patem UCC gabong uniform civil code gabong renti uniform modernity kebawang kani gari thor ka party nanti to pori thor ke kwa pala implement no yakani ka UCC kumpala ya move fante po parliament matak ladon ke dia kran ban berkela ano yakani ka UCC ka hasil bawang renti ke baki kwa an perlong gawe ka kentin gawe ganiam bat gawe gariti ke dostur so trim banyak so ya kata Henry don kame kita ekonomi khwat balai po assembly banyada namta gajai penri repa jengi khasi hanne po meglea jengi na boleh masong gajai penri repa khasi jentia jengi ni namar ni ki khasi ni ajat sha ki kenthei bat kiwe nangte na pori thor ki ajat sha ki pa ne ke shinlang ki bakhot ka patrilineal society hanne po jala jengi ki jalla ki bang ki khat da ka matrilineal society no ipi hanne opor ham ngaye hanne apun suthu ipi ba la shan da implement ya kani ga an ba hot UCC an long kumno anja kumno ya ki jat pun khasi jengi ki ba ajat sha ki kenthei in long kumno in ja kumno ya gariti gadustur gojongi in long kumno ya khindo gasiap gojongi Sebuah saya gandon kepor ba hab ya keren no Jepang ani UCC hantai hapo assembly hab pubu yang habdon kata status quo hab maintain ya kata status quo ba hapor bar ya keren bar ya sa depo assembly sange ti paji gayeng mani jo pipin snow kumno Sebuah saya por ya keren po assembly hab kham khardop sipor ya gayeng mani pin snow kumno tagara habang akren tagara bang akren ya kani namar kadar kecikli apa khrau keleng ale yela election open kan tho ye no Henry ban yeng ba yang nom rem ba kwa palat ban le bang andar ban le ya sa namar kadar kecikli ka bakra namta soyo basasi ba namta ka jat ban ri boro gowe hane ka por no ipi ngawan ni ma kren ni kintir ngakren nadu doron besi ba persutu bang don ya ta kecikli namta do pi no solo Nampak membaca rapor Henry habakun no ipi hakwa banpa kita kaji kerjaan ipi to ai kakti kaji tiga mon jempi to ai kita kaji kerjaan bermen bersih pada gue kalian kiba yosol ba ne tinghong kiba miswa kiba kerjaan di parti rilum kiba persar kerjaan di parti HSPDP menta ngasno kita na mesti baboni yang ni kidang don kata mesti mai ini ya parti rilum le ya trelang no bani kaji khang gaple yawan ya trelang no parti rilu parti UDP kajongi menta dang ini kintin kublai shibun kublai syajar